mwaka w'igihumbi 1968 mu mujyi wa Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda hatangiye urugendo rw'ikipe yahinduye amateka y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Urubyiruko rwari rufite impano n'inyota yo guhatana rwahurije hamwe imbaraga rufatanya umwanzuro wo gushinga ikipe izaba intwari mu kibuga. Icyo gihe ntibari bazi ko hari kuvuka ikipe y'umutima w'isi yose mu Rwanda. Iyo ni Rayon Sport, Gikundiro, Murera, Gasenyi n'andi mazina yose abafana bayita. Ishingwa ry'iyi kipe ryazanywe n'umwuka mushya mu mupira w'amaguru mu Rwanda, cyane cyane mu majyepfo. Rayon Sport yihuse kwigarurira imitima y'abakunzi b'umupira kubera uburyo yarwaniraga ibikombe ndetse n'ishyaka, ubuhanga bw'abakinnyi bayo ndetse n'ubushake bwo gutsinda. Ibyo byatumye yitwa Gikundiro, izina ryakomeje kuyiranga kugeza n'uyu munsi. Nyuma y'imyaka mike itangiye gukina mu rwego rw'igihugu, Rayon Sport yanditse izina mu mateka ubwo yegukanaga shampiyona y'u Rwanda ya mbere mu mwaka w'igihumbi 1975. Icyo gihembo cyabaye nk'itara kuko urugendo rwayo rw'ibihe byose nibwo rwatangiye. Kuva ubwo Gikundiro yagiye iba indoto mbi ku makipe menshi, ikaba inzozi nziza ku bafana bayo ndetse n'abakunzi bayo batari bake muri iki gihugu. Mu myaka y'igihumbi 1900 kugeza mu myaka ya 2000 nibwo Rayon Sport yabaye imbaraga zidasanzwe mu mupira w'amaguru mu Rwanda. Yegukanye ibikombe byinshi, ibikombe by'igihugu, ndetse no mu mwaka w'igihumbi 1998 yanditse amateka atarakorwa n'indi kipe yindi mu Rwanda, igera muri kimwe cya kane cya CAF Champions League, ikipe ya mbere y'u Rwanda ibigezeho. Yari ifite abakinnyi b'inyenyeri batinyitse muri Afurika y'Iburasirazuba. Aha twavuga nka Olivier Karekezi, rutahizamu w'ibitego byose. Ndikumana Hamad Katauti yari mwugariro w'intare yatinywaga cyane. Jimmy Gatete, umwami w'ibitego by'amateka. Fuad Ndayisenga, uyu yari umukinnyi wo hagati w'ubuhanga budasanzwe. Yakoze ibigwi bidasanzwe. Rayon Sport imaze kwegukana ibikombe byinshi, harimo shampiyona 9, hakabamo iyo yarwaye mu mwaka w'igihumbi 1975, mu mwaka w'igihumbi 1981, mu mwaka w'igihumbi 1997, iyo mu mwaka w'igihumbi 1998, yo mu mwaka wa 2002, yo mu mwaka w'ibihumbi 2004, yo mu mwaka wa 2013, yo mu mwaka wa 2017, ndetse no mu mwaka wa 2019. Ikaba ikomeje no guhatana ishaka izindi. Yatwaye Coupe du Rwanda inshuro nyinshi, igera ku myanya myiza kandi buri mwaka na n'ubu ngubu. Rayon Sport yatwaye Sekafa Kagame Cup, yayegukanye mu mwaka wa 1998 yivana muri Tanzania. Umwanya wa kimwe cya kane muri Champions League 1998 nta yindi kipe yo mu Rwanda irabigeraho na n'ubu ngubu. Rayon Sport ni ikipe ifite abafana benshi kurusha andi makipe yose yo mu Rwanda. Ku mikino yayo stade yuzura amajwi n'indirimbo n'ubutwari, ibirango by'ubururu n'umweru bihuzwa n'umuyaga, abafana basimbagurika mu byishimo. Fan clubs zikomeye cyane nka Gikundiro Forever zagiye zubaka amateka zigaragaza ko Rayon Sport atari ikipe gusa, ahubwo ari umuryango w'umuco. Uyu munsi Rayon Sport ikinira ku bibuga bitandukanye harimo nka Stade Amahoro, Stade ya Kigali, ariko umutima wayo ukomoka i Nyanza, ni naho ku ivuko ryayo. Ubuyobozi n'abafana bafite intego yo gusubiza ikipe ku rwego rwo hejuru nk'uko byahoze. Gutwara ibikombe niyo ntego yabo, kongera gusohoka mu marushanwa mpuzamahanga nka CAF Confederation Cup na CAF Champions League niyo ntego yabo. Rayon Sport si ikipe gusa, ni amateka, ni icyizere, ni indoto, ni byose ku Banyarwanda, ndetse ni urukundo rutazima. Gikundira iteka ryose. N'umwana mutoya usanga avuga ngo yeyo.